Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalawat ikilat kilenti kumnu ban penbiang ya kilat jingada ya ki pulit jong District Council ki bahap apa kajing pet jong ka enforcement wing knang bakindupla ban ya dai de ladangat hakinu kinu ki jingsha thombor hakapor baki pelong ya ki jingkhenra license hakilang ki jaka ki bahap apa uput usam jong District Council uba taibor lang pathau bolong ru executive member upet ya katnat enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kajing ekran baki la pathai kubor ulay thu ba la kmilenti anda la penurlong ya kajing penbait thamai ya ka kernet ke ban riau jong ka riti sensyar ka ri India on sanang penklan chushu ya ka kunhun pulit jong ka District Council Tekum pitip ba hapok District Council kadon ketuka trading by non tribal rules mo kaba dan kam ba yaki jaj benre pamdei ki khasi aba kile kanu kam khai na kanu ka business hapok ka bahap pok section area opet District Council ni kemat ki hapan sim na ka license deban penting kenapa ikata yaki breu ba ki sim ne kham sim ne ka license pat ka District Council ka create enforcement wing ban enforce yaki jinan kam habide ban pet ban inspect iki license jong di kinong khai ki nong terekam ki ban keleng jong ni ka jing terekam ka bahap pok schedule kani enforcement wing ila banong kalau kum ka District Council police mo ya ka ba maki ka kamram joki kalau bakin pet ban let ban cungo iki trading license nakta nama ka labor kadan ka benta ka District Council kale iktar ki ban pet Hadir mang simti mga kum EM in charge namar bakadi ka uniform service kadi ka pa ki District Council enforcement kilong kum police enforcement ki dapong uniform te ka penlong nga bagan perkhat kumno bangala ban penkaladur kani ka department namar kadi ka padan kamma kani ka department nga pet nga po District Council yang jingdon ki enforcement wing kumakalong mentale omdai tang bi check trading license teng-teng wat ka law order ko bahap apa jo ka District Council campus ki hapan pet iki enforcement ma teng-teng dan ki ba play i ki system la lej no dan ki chingi ki ba pair la dai bom don ka enforcement wing ban takel ni ka wara ka jing e ka la ban don ka jing jab sosi inde ka jing don ka District Council enforcement wing ki function ru kum ki police ki ba pet ya ka jing song singa nya po ka District Council tanakal yang juga kum iam hadir magasim kia simti kapokong sandu ka bang le kalong ban I training soiki namar ba ngihap ban penklan ba ke department kalong bokong san ba ngira I training ngila pa iki bikin let ketuka 2 months training ka bakile iki pariet nang takile iki drills ki badan kamba kum ba de pop uniform service nang ta kala don ru jing perkhat sem arjat khat khana ji sha bagin form special unit jongka enforcement wing ki banong well equipped ki bandan kitar hoy la dangin patpoi sulu ke benta bagian I arm sekiru tamakin de ki badan pa kitar ki bala ban yadai ki officer jok District Council enforcement wing apa kilet ban check ki trading license namare kenal ti sistem arjar khatsa la dangam bakla ma keladan ke jingsha asal yaki enforcement wing group ki balet ban check license apa yodo hadin jok tu hadian mang simti pa mga ngai i tu jingjak macam tu ta nakaleng juga ngadan ke perkhat bangidi ban penklan yang kom terkam nomor bangidi ki ba enforce ki an jok District Council teng hapan penklan yang kom terkam suka tarang ladan ke jitu ban re special unit dan rai tanah kada apa pokon nok kham jipang tu ki kham la ban ne terewal kataru berobor ngi sidon ka i training bangi lokum i refresher course nam tajuki bakir kenma ki kam bakidi banle kumno bakin tackle yaki nong sim kabu por kili check trading license te itai di banga nakaleng junga ngala persang manora kecingkala bakar kom ya kom yang juki kan long babit pabiang bat kan long ru kata kacing authority mo bagi pong inform bagi check trading license kamu authority juki di bendon tenado ka outlook juki nado kom rem kom be juki ru ya katar ngala sim di bentar di benda pi hadian banga simti mga kumuyam juga enforcement i ba ki
enforcement wing po dis council hi nakadaw bakim da biang than kajing ke training ke penlong iki ba karkom penwandur iki haba ki phong inform kamlong ko bari penlong mo te ho nakaleng chunga ngadon ka kendiat kajing tip habidi bat karkom jeng kini ba phong inform ke penlong nga bangan penwandur sata hi de ke training ke bang aru namar swa bangan long MDC ngala de we ni kita ngelam Jokowi konhun ai nong pahara po selong ma ki office per idon ki private security guard ke training bang layo ro hakipor mandang lit college katar kala gerap penwandur ki enforcement wing po this council dan nakaliang jonga hadin bang wan ngi bakini ki enforcement wing dan kam ban train ban hikai bakin tip ya ka rukom ke congki kumno bagi ban function te ka perlong nga bangan penerkam ni ke training ke banglayo bat ke jing tip cunga khamtam agwede bakini bapong uniform kata kala pen keladur kendiat ke ya ka enforcement wing bat gidan cekermen unusna mentaling in nang kampen kranshu ya ka rukom terkam congki kanang bakin long kita ki bedesha kat kum gobor ke balapan kam ki pilih hakin pi menakan ni ka snem ka balalenyo keladon ke jekren bat usiam nakabenta bangin penparit iki polit yang dis council po pologround bat ban don katablo ban depict ek six schedule ke important six schedule ne yukpa ng dis council ka bangi ong mo tenre na kata pa ka kimbra ka pors ka wan to kram jipang ko tu ni khamla ban penulong ni community ba hakan snem bo menta haka independence day ni community ba kni kenti menta ki namar ba bubun kim tip has pang dis council mo ki ba ki brew na ba le khamtam ba ki wan posting ki bedina central government offices kim tip than ni dis council ki kai tenagaleng jongi kladon kam bangin mi hapo madan kumbanya simbentalang haka independence day republic day bagandon ka contingent naka enforcement wing ban pariat 44 katablo khamtam kaban ai jing tip ya kiwei bom tip sipang ka cingdon ka board ng dis council te mentau sedem da kumno nuru pinse iya khatsantrik jung august ba in sepenmi contingent bat nani kan create ke presiden ba man la ka badon ka republic day na independence day kamu contingent jung dis council enforcement wing ka di bandon ba populu ngira de keren ro di syabat DC to ka por ila kaladon ka cing na iru kata ka ba yong ba ko karbiang na don na kilang dis council te community ba mentar republic day la jan plat re how 15 August pinse i ya contingent jung dis council te sakawairu menakani ngirang iyo ko gran niat ka baki ai karpang nam taka ni ka discount enforcement wing te menta kanting sa simkia ba ngin equip yaki sipai jungi pulit discouncil bakin biang equipment na kamta bakin le kam kam bakin pen kurai trading lesson kadon sispa ngut ki officers baki ada ranks ke bangi ong ki oas bagidon tengi community ba la kalawan ka amendment jo schedule ya ka ba hadu unta kadang don parliament ni ka bangila bangin penkiu shu ya jingdon jigi police enforcement wing namar kadan ru ka jingtumu kumbala pa sapo ka yeng dorba jo dis council hakis nem katnes pa kana pisau ya dis council police katar ka dikuwi ka jingang nur bangin penkalano gini enforcement wing ya dis council police namar katu kanyarap ru amtang nam taban kurat trading lisen re kanyarap ru ban page ban khami ya ki jingdon kam po kisnong kita namar ko makalong menta ka jing kurat trading lisen ni ka debe po ka dis council te ngi community bala tangila ban klan gini ngindan gini ki special police officer ki ba la bandan kisnong kana makan campus sting shu jingdon kam ka department pi mensua bangan dep graduation juga ngadon ke jitu benrung kam uniform service ma tinggal alik training training ki prepare ki bangil attach ki army unit abun ba na du kisnam kat kanai spa kanai psa hadu arhajar ngil attach ki army unit ki training ki ba har kam ngil ayo kabralong ka jimantoi menta ban penankam na pta pot dis council enforcement wing ru teki training ki bangila pendap namar bagi sidon ke army attachment man lausnam nantangila pendap kan ni parakus ke bangi pendap ausnam katkanai spa kanai punriun po Indian Military Airborne School bat kiwe ni begini ke training ki bangalayo ngalala ban penankam kam ke bangaterimen swa bangalong kumnomik man ban mentang bangalong em dis council ngalala ban penankam ya tu ke training ke bangayo ngahikai yaki polit jong dis council yaki officer jong enforcement wing kumno bikin function kat kum bagadi kom yaki apa ki pong uniform pi hakapor bangadon po NCC miswa ngala pendep yaka certificate
keba kiju kali ke bokong san ba unu kena agency ka A B and C certificate kali bokong san du nomor bakatu ka ai jing mentai ru khawat kam yo jam mo nang ta ngala pendap ya ka paraku su kini ke kus ke bangi kenti parachute ke bakhamnyar ban yo ke bomdei na ka liang ka fus re bangi don po ken si to por ngi yo la kini bara usnam khat kanai spa kanai pra ngala yo ru ka state award Meghalaya Exemplary Cadet Award kaba ka award kaba ka institute ka group headquarters ke por pada kini ka award yo 1998 bakani ka award ngayo tang manga ka kut mo tahanga ke por kaba ide bakani ka award hakani ka por bamtang ko apni thu pi ba ngin nang kham pentibet chu ikro kam cekam dengan enforcement da kabangi equip no eki kat kum ka por bamanta haba kilit khora trading license ngiri bendon ke group dan special team ke ban yada ki officer jungi khalan ban lat chat tambor hagini barjala ke makila le thanks sam lenyo bangladan ro ke jing angnut menta bangila ban pan ke sarkar banyak kan sarkar bangila la ban am siki khanang ba ki protection group ki ban yada ki officer jungi kinlong ki balakhre nakam takano no jing sha thambor ki police officer enforcement ya ka banginum ailat ki wepat ki khlaja bakin sim kabu ya ka jing don justice council ma ka hapan pendap e kam juga nakam tapan enforce ya ki trading license ya ka labor license but ki we ki jing don kam ki bahap kat kuma pokar tis sha justice council mk ka de ka rokom ka enforcement wing ka hapan le kura berapa kuma kalau menta ka enforcement wing man la ki chi lai banai ka let bet but kini ki enforcement wing kita adu rutli zone but kirba kontup rut ya ka bahap pok kasil satan justice council latip ka riboy ka south west kasils ka eastern west kasils nata ka kasils jongi kini ki area ki ba ka enforcement wing ka ban terkam wada pren ke jing duna ka streng apo spangur kat bala hi ki officers but ki police enforcement wing ki pendap kam badai ki I report pat saka secretariat nam ta kajing le kura ju ki trading nasi pi ko makolong menta nakaleng jungi no bangidan kajing thu bangin penkelai ki enforcement wing saka district council police the community ba ko nor ko battalion strength hi la maganaru southern company mo kamu kan poi ko masan spangut ki enforcement wing namangin la ban penan kam pat iki haki benta per bagi la ban assess ru state la dan kam hadian bangi laban nomor pi ko kalau menta ka district council police la approve tangi ka lai asen governor tangi Giant Hills kan bai khasils pat ai ka tu mi haban budien biang bangin wat nomor ladap pas po ka jing dorba district council bangin pen urlong biang keju kanamba ka jing terkam kan kham klan su ka bor kar kan kham klan